نامزد انجمن شارەداریە باژار ڕێمۆرهد زەکەریە ئەمین و نامزەتی دەستەیە پەروەردەیە ئازاد بەرواری لە تاخەوخە دەست بێ کەمپێنین خوا دەکەن. اینجا زۆرێک خەڵکمان هەیە بە ناڕزایی دەردەبڕێ با بڵێن لە تاکس وەکو ئەوەی کە پێی دەڵێن زەریبە باج یان ناڕزایی دەردەبڕێت لە خزمەت گوزاریەکان شتەکان بەڵام نازانی ئەمانە قەراراتی چێن. یەکێ من چۆمن یال مەدرسێ ئەس بابم بوو خوێندەوانەکێ یا دوێژی هەژمارە نێزیکی 15 سادێش وی باژێری نە خەلکێ ئەسلیە وێرە. ڕۆژ باش باشی؟ کورد لەوی باژارێ بچووکی ئەمریکی کێمانیا ئەتنیکیە هەری مەزنن ئەو هیوی دکن و ئەف هەڵبژاتن دە ڕێڤەبەریە خۆجهیە مۆرهدێدا ڕۆڵێک بدەوان. پێ نەڤێدی دەنگی خودێنەوەنە پشگیریاوانکن هەر کوردێک الڤێری سەر کەوت بوومە باشە بۆ زارۆکردمە و سیپەلەیسە ئەنداما ڕێخستیا کورد ئەمریکی یەک ji خۆرتن دڵخوازە ین ku کاریش بۆ کەمپێنە van دوو نامزادên Kurd dike. Pa ez bijim çidir baştir e mirov jirket Kurdî bikete ku mirov bizanim ka ez kîme ez ji kîrê hatîme û biçimenik mirova baxivim çiku axiftin baştir e ez çim kardekê bideme mirova. Bi vî corî bangeşeyê ew hîvî dikin pêşgiriya civakên dî jî ji namzedên Kurd re bi dest bêxin. Min di saziyên perwerdeyê de kar kiriye, min karîgeriya zek li ser xwendekaran dîtiye. Nav û dengê baş li vê cîhanê girîng e û ez piştgiriyê didim van her du namzedan li ser binemaya naskirina wan û qenciya wan ji civakê re. Ez piştgirî didim Azad Berwarî ji bo desteya perwerdeyê ji ber ku ew pir şarêza ye. Di derbarê perwerdeyê de ew pir bîfirê he. Wî şarêzayê heye derbarê tenduristiya derûnî de ku em rastî wan dibin di dibistanan de. Bi vî corî bangeşeyê ew hîvî dikin pêşgiriya civakên dî jî ji namzedên Kurd re bi dest bêxin. Di siyasetê de pir giring e kîn û nertiya civata wê dike. û meyla min ji pir rengiyê re heye. Ger ew namzet hevalên min be yan na. Ji ber ku tiştê ku ew pêşkeş bike dî layên cuda be ji têgihiştina me ji pirsan re. Şaredara berê ya bajarê Morhê dibêje ev du namzedên Kurd dê saziyên bajarê me dewlemend bikin. Zekeriya Emîn û Azad Berwarî beşek bûn ji hewlên li pişt dibistanên Morhêdê ku niha dersên Kurdî didin. Ew hîvî dikin ku ciwanên Kurdên Emerîkî delîvên li Amerîka ji wan re hene ji dest nedin. Dexîlê Şemo, dengê Amerîka.